thir tu le ngai thatu zong zong te che bai le vek ule ZPM kai hroi LADC Sorkar piang don ta CEM a puti zakunga ZPM MDC vambuk bial ani don ani LADC drama kai ni Zoram People's Movement le Mizo National Front ten LADC Sorkar ngel nge tak siam tura tho ho na tha kan ti a kan legislature party mingatan lungrual takin Lairam legislature party LLP ni se tha kan ti Lairam legislature party leader atan lungrual takin puti zakunga ZPM legislature party leader atan than ani a Deputy Chief Executive Member Chairman le Executive Member post pathum hi Mizo National Front MNF legislature party in anchanga Zoram People's Movement ZPM legislature party in Executive Member post panga anchangang abak office holder post hi House Leader le MNF legislature party te in biakron na anga no kha tur ani ang Lairam legislature party hi laifa te kong sang sanga mason na kan nei theina tur tho ho na ani angin Lairam legislature party Sorkar hian Laitong mason na turin nasa takin ma ala anga official matters a athai chin china Laitong le English man tur ani LADC tram chung hian ZPM legislature party le MNF legislature party hian Lairam mason na tur le laifa te tan Sorkar ngel het nei tul kan ti awangin Lairam legislature party a tho ho na thuthung siamin kumnga chunga tan Sorkar ngat tak adin thainan lungrual takin heng anwai mi te hian kan ming kan sia ke anti a bai seilo takin ZPM le MNF an thok ho tat mai le INC le ZPM an thok dun don mo ti lain MNF le ZPM an thok dun lo maya le lama chuanin alom pui ome Lairam hian Sorkar ngel het kan mo rengani engponi se kan kalom puya Lairam a Sorkar ngel het ding ngei se boina to lowin Sorkar ngel het ding ngei sela tin tho ho na thatak an nei theina an kara po boruak thalo omlo se ti hi kan du thusam ani a ZPM le MNF an thok lang zel thengem ilong thir zel phodang engponi se Lairama LADC a Sorkar ngel het apiang don hi alom kan ti a thataka kal chho zel turin du sakna sang ber kan hlan boke